Mitop khandoktriba fauba NRC natraga masiga manaba kanglon ama implement tawdriba fauba amade irang na maram oiraga lanjenariba IDP sing na mayumda hanjinriba fauba census amade delimitation gi thabak chathaba yaroi haina just and fair delimitation JFD Manipur na khongjang changsin ba hokre census ki training chathapam oiriba takhel da laiba State Academy of Training gi office solon sinkre hiramasida impact news ke paudamama delimitation amadi census kamari leina khongjang changsil gi mameduni khongjang sigi matang da kai gi khongjang no da pe khongjang changsil liba sing wai sa ge kai matang gi no si je khongjang lai husi limsan commission min jana husi April tha da gi census thi kan delimitation tongni na hoi changjal lai ba khongjang ase ji lai ba ngong sida census tawraga delimitation taw bai ba se masi je khantha ba wat ba ni haina khoi lo je duna census training khoi kasi lagi thi bong no bi training hore adu na ma se khoi census story mpham se khoi lonja ja ni mai taw su ya roi bai training mpham sida masing yam laba khoi gi khongjang je kana gi makha da changchan ba goi ga doin masi je khoi campaign for just and fair delimitation na khoi si makha changchan ja roi ke Manipur ki tongan ba si so sing ma de mai roi lup sing yaw kan da sem census amadi delimitation ngi ma si ga mari lena sem ba lupa sina koi ma sing yam laba ma heroi sing hujik ngasi dagi koi census ki training hogani haina tauba mafam ma sida rite thomjal laga koi khongjang changchen nabagi mami doni Silap yo. Lain yang bawa kamera lagi. Ready